Medafo mami encha na afensu mema wo akwaba efa wombra emergency Ghana TV eso ene yensa ka mami kunani bi e wo fidiem ha se ya wo de na rehosem etudwa na ose ni kunu afrimu no afrimu na japade a na okunu ne tiase no ne yeye no enu mpo ne chefa e wo mu kese okunu ne busuafo agye japade na akere se nya ade om si pink kra no ne nsa ebeka bi e wo japade nim na busua ode arehosem etudwa na nsem a wo ka ho de kire se areho pa na yensemre mepese obeka me ho ne yakwakotie nkyeremu a odi etudwa ne ba na afeni akachi bia na foto bia ho no yafa e de etu ye hofo yenko hwe video no embrasisia mama na what to say na odi ne ho na mu nse wo man afi no ne ma we ana odi ne asante kremo wo ye kremo ni pa okay jo wasem no me ma osimenum bone tofa e bia ne de dika obi hwe yen na afa menko manim na de aka nyina yente frame e ba cha ma sama me de beda penifo ne se me ni meku me ka cho se da no kokosua ne den kakra wansua hwe na asa akoba e wasua ene e show na me hwe se wasua kakra me ba cha me ni meku na ti e da me bo bra kakra na me kopa so kofa entimo beton enti be ma no me kansa me pasase ato na be ma ndi manim na mpepe bi meto two plots no me si ba ko so ene ka ba enti be ma no enya accident na be ma ni free be ma ni free mo chi me yesa me ko masase so a eye me kunu wo famati akotena fie ho no se o ma me tena fie ho no na ye me kunu edia ne wo fa ase dia ma bona wo so wonko eno na ma me de beda mo se madaro mo no me amunka bi mama jo ni din de say afrem na kankam na wada ma on da no ye ne wo twetwe nkomo no acho han jo wada ma be boy nkyeremu kakra de woni mfa nkomo ya obaye de beda ma ye hunu yo wada ma edin kan metie machia etiefu nyina me wo be kwai dom na se okay na asem ni nyina ne se eye maame egia oni ni ku Ibrahim ene o mu ba me ho o mu ba ene chese me ni me nse no ene tie okay asase no so ye masen masase nti na ko yese me na asase no media ni mu okay nti me ko Ibrahim ba ye no ena me ne ko asase no so nti ofre maami enso bai ena okokire na asase no na maami no yese wo pe okay nti mpacho hwan ne di kan ba wo na so Ibrahim ne bai eye maami amina kunu ni kunu yo nti one maami bai ya maami ne kan so pe no no so okay eni opedi a openi na leji afiri no nti mene ne ko abusuafo ho ye ko kan hu nsem nyina nti wo betu ya kan one maami ene bai enom diska ne bai na mdema abusua no ti me kokoye krata ti krata yonum no ene me busa ne se memfa ho edini ene enye krata no ene Ibrahim ye se memfa ne yere edi nya nam se na be ma wo to ade a wo si debi sika ni nye ni sika na emu me ye obai sika ene wo de to edi ama no okay ene ma me ye krata no okay ene mdema Ibrahim eti omu anu ne maami o maba no mo betwa brok omu anu ne maami yaba no mo betwa brok eti de mu yanse omu pagya dan no ese bebe obeba bia mpacho wo one maami ka ho ebre bi obeba asase ne so bia one maami ene ba asase ne so okay omu anka se yusu ye kai okay eti oba wo de maami wo de naba ti mi hu preko pese oma pagya dan no edi esi ho no na ye pie nan mienu wo so sei ene mienu wo efomu na chese omode omu wo faase bi ye friend yaw maami ni papa no ene di abrante no e baaye eto omde yaw baaye no no baka chem se nana wo faase ni na me pese obehwe maami eda no na daachi biaja safe emre so seye ba ya ba betena fidua no ene yaw no timu anti dako wo fie na yaw ne baaye se
yɛsɛ Ibrahim akonya accident amsa asɛm na wokan ɔno okonya accident sɛ no so na nye nkontompo ɛna me frɛ maami no so na ɛyɛ no korɛ okonya accident nti nyame no korɛ ni ɛha me yie ɛyie ne deɛ mentimi anko bi sense baabi o mu de kɔ yɛ no nti mentimi anko bi ti wo mu wie ɛyie ne nyinaa wie yɛ kyire no me wo ho ɛna yawne ɛba anadwobrɛ na mata obobo opun nam se yawo ade na anadwi ɛno se ne wo fa kuma bi aba sɛ efie no ontum firim na enye na busua dia o se wo dia mi to firim a enye yi eti wo fa no ne ba yawo no ho ba yawo no ho sɛ yawo ntum firim fie eti ne sɛ alaji Ibrahim free mo no yawo na ti fie ho yawo na ti fie ho Ibrahim no na de yawo no e ba kire me yo eti yawo ne de ebire bia okọ be bia na so oba ho okay ode ne yire ene ne ba e betena fie ho eti sa Martin no betu yawo no efiri mo na dwobre eti ade tie na mia me kọ eho ena me kobu sa Martin se wo firi hene ene wo se adan kadia ba sam nam se na edan no otimu no wo hu kwan ben ene obetra edan ni mu ena me frɛ maami ebo na mane se mahunu se abrantie bi waba betu yawo no a mode ne baaye no afiri dan no ti me ka che yawo ne so onko maami ho enko bona mane se de asie ni ti eno de so okoye se wanko na hunu yawo ni wiase biem wa hu yawo ni biem ni hunu ni biem kopim se sa Martin no etina dan ni mu ena maami na mpacho Martin ne betina ya obaba wa mane no wo ba nan ko hu Martin no ne ko bisa no me ko ho ene Martin no ko ham so ade tiansa na me frɛ maami de ntira ne ko ham so de tia me ne ko ham so ne se Martin no Ibrahim emfa ne busuani bi ankyerɛ me ena maami nso mfa obia emra me kopim yawo no a omde ne brɛ me no okay etina jasa me de minim ye se yawo no ene omdi bibia asansa eti minim obia bi okay eti yawo no kura no one woman bi no ye yehoani wo kyerade ewo domna se wo eti yawo ne saa woman no ene ne te edan mu abosumi akatua ono nachi ene wode akoma maami eti chese de me koso no me mani ye hu ti maami ko saa boy no a wotimu Martin no ho e ka kire ne se wanim na se wantu amfiri edan mu a menini mienu ye nche ni ye eti ze saa na te ye dia edan no onfa hu krata enfamra na munu se ebi Ibrahim na aye handover edema no ansa na owu so de bade a ene de minim fa hu no meka okachem sensamfo ne nkwasasem ana me ka kire no am sa woni me dipa woni me kasa no o se me ye de me ye hwan okay me pese ye no pa ne kontem ho enti chese wutu hu anamo pa na de woni ne se Martin beji asase ne wo ho no o ka se e ya amina sika ene wode eji asase eno ne ma nkrata na mo ye mo de amina dini eye okay eye sese yenya dansefo baako a wodi adanse wono ne nsam po o hobi na ye Ibrahim to asase no na minim de benya no ne ne wakasa fise kwadu ne de nke body si Francis or de say Martin eso na minim se producer guso wo pusu ahoma no bra ye bo pri Martin kire se busua na de no abetena ho so wonhwe efie no so tienko busua ne nche ne enko bisa wonum se ede na asie na se obayi sika pa ne pa no de to ye de ane na esidan na Francis Ben na ono so ne dia be ka manim sana Francis Ben no Martin Francis aminim no de Francis Mikado aha but we Martin Azango omina ye wefo tisa de beba fa cha yakwa homa ne so na menhwe se
metimi enya eya busua no mu de o ya available bia na ye ne ntwetwe enkomo misa se de ekosoi wonum nim hu bi ana se etesei big mama bremo ye nyanya obi a yo onyima medase no kwase me wo se pa ya se ma time me de pa mi kunu tu kwaye to asase na nipa na woto asase ma ye na enyi woto ba ko to ba ko ho no he ne frame sa brante bia base ni paper ma no na wona wode ama no ana sai na mi kunu hu nipa na afachi ene sofu na woto asase ma ye na akoton na che se o je sika ni binti no o he ni se wa anyi sika ni bi dia kamje wa de ma enu ntini adanseni a abamu se papa isabi onya kola on timi metra TV so ntwantro okay o see man on say say the life no oye boko enti no woni ne kunu nyina na ko oye na papa no man say me yire esika en ode to asase enti me yire na wo sa wudi ndin it is what adanseni abamu say say wo se ne yire sika na me yidi na ode ye dia ene na busuani ni wasam okay so feel say mama na ready a yenhwe ne nkasa na well mini marade bia na wonum so de be fafa fofo bi enso de evangelist brema we guso a ye twen se mama no beba na ye no atwetwen komo nyame nhira agia kande ana mebo acho agia la agia sanuka de oze sanuka de me pacho misro naima de tiene say naima I some money my made no ayensen phone meba memo atwa so hello meba say papa na what to say meba say yo hona na kasa wadaro ma wapo mu ye me hu e oh meni panyina zango na ka say hona na kasa sisi Wadaroma aha insha 104.5 FM obraju medie so na wo bidi de ohima B ohima peace B A B mbato mitio Wadaroma wodi mama e friend no Amina Ibrahim Amina yo odin komo bi bedan ye nche pi na nasem nyina ne se ne kunu ani Ibrahim a wo ye wo faase na ebra wo to ye no asase a wono no atiti ne bottom sika de akoto ya ne di ne won krata aso no wo be pama be ma be friend yaw afri asase no so ama wo se wonu akotena dan ni mu wabo wa emaka e de na asie yo mami da se first no asem no ewo court utie to crow e bia circuit court a wo bro no ben so ewo court first no da asem no ban Sra FM ye mu ho ensra we yo mu baku mi sister no de bai wisdom ni mami enu no de back court no ho wo ensra ho ye ya sa na asem no court ni na ye akora no ofasi penyini Amina onimi misu minimnu asem ni nyina na go esemi ofasi na mina wo ho eye ni mpra ye nim so ware nu ni yiri wo ho wawo baku me ba mpache wo obai wanya ne ho de minim mimi wo kuma si krob habet minim semi ofasi ye ni ho ade ana won ye ni ho ade ye obai wuni nu ana minim Amina pa esania ntiche kwa ofaso a wunim no asemi nim say ye ni mpra nim say ukunu wanya ho de mimi nim pictures ho wo fa baby but mo bo na mane be man so ko bo na mane wo so wonti ma yimfoni ne bra na mere papa ba cho to asometi o wisdom no mi na ye ni bibia mi na ye ni ofasi penyini ansana mi nua we na wo fie ho no bai na mi ofasi no wo accident wu no wu ye ndi ye ba be sie nu ye ko ho akọ sie nu se wo ye ni hu ti se kremoni ndi ye ko sie nu o be bia o wu da ndi ye ba ye ko akọ fie ade nu mi sister ko ho a
Amina odi nsuo gu mi sisa nim wo ho akora no aja zango o se abra Ibrahim wuye na mo kwa he na odi nsuo gu mu so se efie mienu no wo ba ku wo atasomanso ena ba ku wo dominasi oko Amina ho wo atasomanso Amina di nsuo agu mi sisa nim na mi sa de nu na mi nko na mi kwa adwuma na mi sisa buefu na oba be bo mama na mi ka tere no se ontwe na yemfie se asem no e ampasa Amina to mi di nsuo gu obema we wudi michi ni nimu a enya de we because on woman awomba ni yira nkasa wo ho me ba wa ba me say no di nsuo gu ne so ade na si ye enu na si mi ka jero sa de nu mi ko ho ena ye koka me ba eja zango me ba when na wo hwe nsuo gu ne so me ba so na ma mi hwe nsuo no bi aso me wo ho na mobile na me ye 40 days plan na be ma na se do wa abusun kakrasi ifie wo na mo se mo betu yi abusun ni ema na fi be ma no fre pe Ibrahim no sa wa abusun me ba so na mi ka ya mpa susu ena me dan de na me oba no susu kata mo se mo friend se mo ba me ma mo me bi hwe ni bi ama ne me nko ana ma betu no se chenchina ala wo mo peso mu yi abusun ni free na yesa be ha adwen ena me free me kuno papa ena me kuno papa ni wo mu kasa ya bre ya o kasa o fe ya o kasa wonu wo mu kasa ya na wo mu si ni wo mu yi abusun na free ho na mmom kura no bi efi wo hwe nsuo gu obi so wo jidi mi jidi pa eja zango mami hello mi dasu mi nko mi wosu na dia mi bese mi woni se kata obayi ode ya kire yen wayi mfoni ya kire yen a woni Ibrahim ya ayefro ya de ni nyina beto so ama ya hwe na kata ode kire ya asase so kata no eye obayi di na ewo so ohene a woton asase no nso owa ha wo se obema ne ka kire ni se oba ni sika ene ode ato mi nimbi bia ohu akora nu ni mami wo ho danu mi anesi danu amami ofasi ya ogana ye mitiriba nu ya ogano ye mitiriba onu na twa bloss nu mi na bo profile si dan ni nyina wo ho ohini we na to asasi nu mami ofasi nu owo ho o wata dominasi wo ho ni ya wo sa Amina temu wo sa dan nu ata so mi wo ho kura ansana wisdom to sa asasi nu wa ba fire yes Amina from 4 yes kasa so wo say your friend say wo na wo see wo bo profile here so we mercy ni ana meboa mi na si dan nu atwase ye tua uka da me ye tua uka ana ma Jessica onu Amina na tua mika ana hona na tua mika na obisa mi so tua mika si ye tua uka ofa ya me mpentro asam na baka no kura wo wo tua mika wo Amina tua mika ben tua uka Amina wo tua mika tua uka ne na dada minye dada mi ebema dabi mene o maame na ekasa maame no na all pie konfo yi wona mechi an what say hello maame miana maame na what say ihu ya usue me wo ya pa na ya na wo pie konfo ana Amina wa konfo Simi su kwa nuha meme de ni ana Amina de Amina de na mika sanya Amina na no kasa ma me na me na kasa bacho mu ka mi sisa on titwi papa mu hanu mi sisa on titwi papa Amina se wote o de na se wonte anko pie konfo anti ma mu ka kura mi titwi nu papa Sam me ye kronfo wo ka se me sam me ye kronfo da ye wa ka sam me ye kronfo meboa ene de me ye kronfo ma wo da ye wa na de asem wo wudi ko se na ye de ma wo wisdom wo wuda da ka be ni ma to ne me jama de asase ne fie no se se plot mi enu me si da ba ko wo so ba ko da ho ma sa ton ma di me jama de
ye we ne ya busanfo ye nim so ya meba mame ne o mame enkasa hello u pa kire sen mame no nkasa onye ready so be kasa me to be enforce no hello o ya waju isa me pa cho mpese mbusa papa ya sam meba hello mame nti hweo ajade opuso bisa openi ni pese mi busa se emre Ibrahim o mu beto asase no na o ka ho sisa asasi ben na mami wo so me pa mami dominasi ba aja me ba mami me say me ma wakwa aba na mabisa wanu asem woni ya say wo se wasi ahwe nsu agu so kasa me ho kakrai Eric Mentivio me say yes wasi wahwe nsu agu so kire ya mudi na si ye Amina mi nimnu mi wari Amina ma mi ba wajiri mi ba baku 7 mi nimnu Amina si nyendi ma woni mnu asem o wode na sa sekrata aba se wode ne dan enti ka kire Martin azango se wontu na wa wia ni dan be wa wia sa se wa wia krata nu wode fa sa na mi ba wu na wa wia krata nu o ye kroni from farm ya ready bro ni body Ade papa minya enya ba so na mama ati ni tifi o wo krata bia mo ba ni gija mo adi adanse ese edan nu amati tim no ya mo di ana efie no sita enya Martin de o eye wisdom de efie no enya Martin de eye wisdom ni fie wisdom fear no wisdom asam na make say wo ma mo krata bi fi say Amina fa krataru Amina wafa krataru wo wisdom wafa na Amina fa Amina from 4 wafa oh mkrata Amina fa ye no e onu ani din na wo so enkrofo Peter de sankrata bi ba ha sabema ni din na wo so dia e different but Amina din na wo krata no so ma me enya asase no nya Amina de wo ko sisa krata no aye enya ni de enya no na sito asase no ya but Amina tobo mame ohini a wonum koto asase no won nchen no wo ha wo so no mo kasa papa de obisa ombiso mame me pa cho mu baji adi se mu ba asase no so me ba obeka kire mu se asase ni nye Ibrahim edia na mom Amina ena asase no obaji ya ni diri wo krata so eto so bia mu mu kan se me ka kire mu se si amuti won Amina wi akrata no ko ye foforo tumia ewo so se asase ni ya modia no mu fa hu krata na kire me amudi mi kwa nwura nka mu kwa kokume no mu kai na be kwa koku wa jani wo ko na be kwa koku wa dia ko ya koku awudi ya sesi ade me ka kire mu pere ni se asase ni me ana me de ma Amina ani Ibrahim eti samu mama mu nkrata amra ne yanka ho asem masem ano ye kwa koku oyi ma me wote aja papa zango wote obi so anu na obewu nisi ye bokro ya tem we akokot ya kokot nu sa wa jani on ba ya ko 3 times on ba enti ye frekot nu on sa ya pasam nu kokot na yankoka ba Amina asam no de kokot me de kokot ana na court friend here hearing na uncle me ba so da bi kokot no sa ka no nton asas ya kan asase ne da ho ba ko aka da ho no nton ne e kire mi hu se wa beton esi edan esi so a adu lentil e mo so mu de injection plato so ye frame am market ye frame am ma me kokot we twakwan ya twa na court ben na din jan wa ya ko 3 times on ba no way Ghana ha wa kasa akra na me ma no betia wo en kasa akra nse mabufuo wate me de ni die ma me betia e do da odi manu enti manu odi wo ko je flower ba odi dia de manu se ye kwa to me na me de ko ye me na kwa to bie me je ne ha mo fa wa sa ase ni me fie ma me train sa sem kokota ba ko si sei o mu ma
How many am I? Say, almost say, what now, woman, one so sure, Emma. For court, and I'm going. Yeah, your friend is saying, be quiet. Be quiet, circuit and a high court, and I. I'm one for class, no, and a P court. A appeal court. And I'm going to court the injunction at all. Court to say, woman, for woman, a dance, Mra. The madance near come, a lawyer, how much on and was some woman from Ran and it's not be anyone with me the back or to. And fiance, Yana that come say, Crankasada. Yana that come Crankasada would be any as a mamma. Abusuafo no ba wo hosa atasema so dan na wotim na ye wonum kunu omoba ne de entitu free mu o want me ameka sa asem na nkyere me na sa atasema so dan na ho ade a so me anam to me to kran sa na me kunu no kura ni hu eno ho nkata we be ba to me de aba han wa asem we de menti ase o because menti ase menti bi mu panyin sem da krata o yi kire yen wa yi de ewo ne de say ama producer akwa Wama hu evidences. Abusye, confirm krata emra. Sana court mu ye ya ko sa ne ses. Wasi court wamo kwa ma me ayi mama. Me pa to we ni. Aja zango de ote dan ni mu no. We nya krata ya ye no foforo. Krata we. Anya krata ne ya ne ya krata fati say. Mu pasa mu ye misa den. We ye indenture. Samu Madam Amina Ibrahim. Okay. Well, where your courts, where okay. Allocation can on way. Allocation paper way. I don't know how. Anyway, in show fire, one of baby Amitiam, in show fire, okay, most of the time, no, in Nancha, dear, a treasure was I say no water, dear, but allocation, no. I know here. Maybe same way, no. Asem we no menim ara omoda so wa homa no so ana hello Imi wosu nsafre wo mu papa bai na mo benya ho a mo beba ne nyina ya tena asem we say so ne ade ato de da fi se sa kokot na mo ma nkwose de obai ken se wa tro na no asem won lawyer hold ne dance fo aba mo ama mami wa hu firi akako kwando enye kwan kitiwa mi sister free ho abetira ha akokot wo hota Amina womba akota omone ka kire nu se won jaiba because Mr. Daya was a minute shila kwa press ya wa baby bia o sorry no free ebokrom ka no fruka no ko ne bia o kota omba sadi no woman who date ni nyina omba eti papa court no ma me court ni prado do saying okay 3 times omba. Why 3 times? Now back out to do was saying, "Mianu pe when si be you." Your flower ma, your friend is saying, "Nothing one ma." Mi sister o. Ajay, wo dia se wo kuma se ya meboa. Madam. Eye kakuma ti ya no wo bokromese de bia ofuruka sa akọ wumba. No chese, me chese na be na nka papa wo benya ho aba na ye ntena se na asem we ye nka mani free o. Na atasumanso dan we no kanu mi wo sa fie ho no ansara wisdom to sa asase no mi wo ho mi wa bradu fie ansara wisdom to sa asase no wo mi na sa tan wisdom friend o no de mi bi sa na uti abradu fie na uti abradu fie adamina oh pasu ba ka se kasi mani bisa wa no ane me wale ya wa ma 17 good years when ya japade bi ama e be ya go target dem amo e ho de no wa ye de me me kula japade o mi ya me bia na eji na wa hu mi fie wo ga se obi jiwe wisdom na de bia e yo ni ba ni de bi ama ne ma fie meba papa dabe na mo beba se
obai de nkrata bi a kire yen mommara na muso mo meka de munim na yemfa nto de da si say my name for some onsa court no mu frɛ onko to be a message ya na me me fear me say what's on court to say yan ka bi man wadama aba be ka kyerɛ mu say me omu me frɛ mo amumba me frɛ mo amumba wona ne na wa ba to wada na wo frɛ no no wa to wada bi da sa wa ba bi da ma dida wa ka tem da wo Israel FM Penfo mu ka kyerɛ mo ya me se tie no ka kyerɛ bushia ne sa de wa fa Kristo etu wonni a kyerɛ bi nya sa na aka e min ka kyerɛ wo bushia no min ka kyerɛ wa fa Kristo ti asa wo wonni a kyerɛ bi etu ma ko meba min ka kyerɛ aw Brian we yes adaroma pebrebra na yentra asem no so na yenka na ye ento ye you wa ka sisi akra na wo sisi asa wo frame you what is a cabinda for mu gwa de ni kumati ti da ben na obenya ho visa mi ya manu ba mi yiri na mi ba mu hanti mi ba mu ho a maybe sare ni kura na ya se mi ba be tuya mu ka aba be mu kana masanko wow ese yusu order me pacho menti da ben na obenya ho pacho mami se mi ka tro se se tira mbetu mriga praka ba mi dada ni tumi trese tia aha mi trafa ku mi ku aha na mi tumrika kwa ha na mi ku aha be se bra ben se say ai asem na ba ene ye sha ka hwe eja yawo ye nhwe ne ka asem no yie pa kire se say ya modia adan obey ye beje free nsam ne adi amamo enkrata wode a kire ye nyina ne ti na wo so momra me enka na yie de mo kan modi kwadu no abo no ya fe mpanyini nyina atena se ya ka ma yie ato yie wiase ya ewo mu ye de kwan ye fa ko be bia ye papa na ma me omu ni nyina wo yesu su ye wa ha ye bawu enti asamba hwe ne ka ne di yie to yie na sumdua ba say ya mudi amafa obai wo moja ne kwa ne ba bi boko na sumdua ba misrawo oni na dia mi kasa woni hu ade we na ye di ni pa ye mo ha ta ne no odi aba ho a mu bisa de na ma me ne de me ne bibi aka se fi se o se onya daje wo ma me nkwase asemo maka de meka bia ma me ne eja ya o ne nkasa it's very easy to convince him eja ya o asisa wadaroma wo de wo be ma me pesra wo toto wani ana kaka wani na pebre bi wo wadwuma wo ye ni nyina mu na nya daje na bra na yenka asemo no na asem ye ka wie kura ye san ka ekira asem mesra wo ayo mati me frɛ mi sister na ma frɛ o samu no ba no wo mi ho na ma frɛ bra no na wa bo wa mane wa mate me dance yo big mama breme no kwasem se asem na sem no aye mi bibia ho nipa no wokura me nkata mo fa mo so mo dia bra me yonto no yi nto yie no wo ya mo nya mri ho mo ma sa se wai ti se mo nua ba mi a ade a mo bi sa mo di sa oh ade mo ho se wokura no kura obi yo bibia kwa enya se wokura no kura ade mo ye na ni ye aja zakari o ne ewo tango zoki zeuna Aima aja papa bi bonyum na nche nyame ato ne nsa frɛ no onim sa papa no ye frɛ na se wi amafi o se me nka na nsa mfu ahi na Aima in fact me bu fuda so won bia da bia na mesere me bu afu kura na mesere pa na Aima sabe na nanu monimu a die maame no ne ba ne ye no ye nsamfu total die ma ne ye nsamfu ni na da bi o ba kwa wade na so o wale na so ko ya japade a ye wo die ana se ye ne nyere ne ai so poso wo se bisa wo no wo maame no gina wo se o ba ne dia o ba no wo ko chichiri wo busua wo ana ba wo ba adan no ye kan wansem no ankasa o de dan no ho amfa nto so ma me hwade na Aima mfa dan no ana oba no nso akọ na busua akọ chichiri na busua
enti na ma sa benya nimni asisie ne on yakopon cha yadom achede bi bati yahunu yusu okay ni we ye hifa we ye de wa kon yo proto no muton ye no ne nipa na sie okay imani so de kasa busu ya ba 40 minutes wa don se na be bi na yenko nipa adom achede ba yahunu yusu he na ma ade ya na mo se entafo ni siremfo ani ade sankwasa se we mani we onye sirem ni onye sirem ni papa we ye fake ni bia and me come to totally na ma twa ani ade ne ayi abufuo e ya doma chede kasia pa ba ye yusu no nkwasa sem se mu nkwasam eto nkwasa sem se ya e se ni ade ne abufuo ye de e ya adwuma na ma de maame ne papa ne e ya maame eda no kana asem no mobo o se mini baba ema amini nua ba ema ana mini ayi bia na sasem wa ema mi we ni papa ayi ema eya na hima asem yo kan asem bi court no de ko em se wan fa yi mini court ko wan fa yi e bia court no so still over sense ni na yan frasem yan kare dabi wan fa yi na hima se ya chewa wi apan na wan fa so ade sa emisa kan ya okay enti awia kwana ya kire no no awia kwana ya kire no no naima saboa no wanyeje wa onse ne bo okay naima eyese watu omo enkra sabe kanimu ofia na da bi oba ye japade ya odia dana mra sabe ya japade ya odia oba wale ma wo bedina ma jaware ma mi we nkam bisa na se ya wale abaye yi no hobi onu se ya wale o se oba ewoy nempana na oba so de sakwa du de no anu mu de bo mu oba wo ba meti ase na mempana so oba no wo yere meti ase krata asase na mo che so no krata de oto asase ne se mami ana ni kuru na bai na ni kuru kwa se mami we sika okay hwe why di na wa asase ne so o te man se nai ma na ya mami no ya ye lose mambo ya fu no okay this is the time I said so dear near Dania before ye juma o ko pot no so you be house on san waka no okay yeah to ba proport to see that so am so no okay then wako them wako fam dabi pepper was so wako fam ranch bi na we afusili no yi nchanse no what you say oh yeah naima na me ka se mi che mi nua ba ma na nsa no ayi na de mi nua ba mi ka me sra wo mi nua ba ewo ni kunu omato land asida wabu akwa makro haya unim se minu aba no oni ni kunu na impo no ye komu pa minu aba no kwa na to asase oni ni kunu asi omodan yo minu aba no wiye bisasa bisu ni be na asi ho ba ma no ni ye wo fa asefo na omoti omufie okay ona abo ne bra ye na ba ya ma ma ne ni nua no ma mo bra se ni pa bia wa mo bra ana wo ba ene wo fa ase ade uhuru gina nim na mami we na otia no so kwase pani ba ko te seme ya ko mu otu ka tija ka pai se ta awusia mesan so adawase sa oje brani ekokoshe video no eba ye na sase mo ise ne apani na enya no wa homa ne so no e di tudwa no ose ase na akodi court enti yentumi nka ho asem sisi yentumi ntu ana mo bia wo ho kopem se court e de ne final word e de be tudwa na me wa futo kakra me pese me ne adofo eche sade we ya e koso no story mu nsemi enye ne na bisi ena enye first time ni na enye second time ebi taisi pa na me pese abusuafo mo shade bi nso samodehye ene be ma no na se ofiri mu a eya okunani ba na ne oba na ogya no wachi no ene homofra no eya momfo mani entom sempo oba na mmoa be ma na ma na anya japade no kra na anya hye kra no one ne wo ma ena one na anete nti so senkoba na anu aduane amam de hye na nkoba den no no anya hoode akwakoye adwuma ama ode ne sika akwakoye isa japade no se bibi sa ba mo me hu omo mobo na mpo se mom ya mom 50% of japade no kra na 20-30 de nka okay obeka se oba we di oba ware ase na japade nti no ba ye ebi de sa adwen no na ekwa ware ase but anya hye kra no one ne te no oye bibi e de boa no momie nsesa na se okunani ba obi ade ato nani e de nisuo e de jaw e ka bibia abusia why imagine ye betumi asi na yen kan so hunu se
abusua na yɛn wom yɛ wɔ mma wom nti so sɛ wo de hye ɛna wakɔ awade ase na ne kuna afiri mu ɛna abusuafo no ɛde ne fa sa kwan wei so a ɛbɛyɛ mo da na ɛdɛn ɛna mo bɛka de afa ho ade a ɛde yɛ wa ɛnyɛ wo den ɛyɛ ma yɛmfa ndi yɛnyɔnko aha ɛna mede wo si yɛmfa wei ɛnyɛ fotuo ne yɛmfa nto yɛ ho ɛfo medin no ɛyɛ Nana Akosua Adepa like video na afei share na subscribe for me aha da so Emergency Ghana TV da sɛ ne mɛsan so ɛne wadi ahyɛ mu ebie makrawa na mada wase